Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa'y ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No dakes ti intukit, dakes metlaeng ti maapit. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Masubog kayo ah! Nanang, ni tatang day jay. Napartak mo nun. Ay, wan nga rod, obet anak ko. Rumarigin! Ay na, nakababain ka dagiti ka aruba. Kanahin lang ta nakasta ni tatang. Nanang, makapasuron. Sino ka na kayo? Tinasaya at anak ko, mapankan iti pagturturugam. Siyaklatan ti manguray kinitatang mo dito. Makapasuron kayo na ni tatang. ba? Imbis ko sa anak pa maturog kat. Ay na, maturog kalat na anak ko. Amangan mo si kamanan ti pagbawingan na no sumangpet dito'y balay kat makita na ka. Makapasuron. Ay na, dumngag ka kanya, kanak ko. Mapankan iti pagturturugam. Anya ka matandoro? Itay pay laadeng-denggak ti timag mo di tarwar. Ngam itakala ang asimrag, ito'y balay. Anya yan ti bibiyang mo, ha? Ha? Ay, nay, doro. Di na kumamat bukawan akas na, ah. Anya ka matan. Kasanugat man nagibiyang kamit ngamin si Casilya! Ay, anay ko, doro. Di mo mas titakyag ko. Anay ko. Itong sumaruno. Ija kaya't nagpakalaing ka amang sitar-sitar kanyak sigaw, ha? Ay, wan, doro, anay ko. Pangasim ko mata, di mo mas titakyag ko. Gusto ko man, anay. Anya jay kunam, ubit? Masurunak ka ni tatang ko kunak, Doray. Anya? Hala ka. Apay ngay akasurun mo ni tatang mo. Saan arumbang tikas na? May bagbagam ti kasta ah. Tasan niya minasikat ti kadwa ni tatang iji balay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Musikala siguro ti kadwa ni tatang iji balay mi. Sigurado ang masurun kamat. Amangan kit din oy lunod mo pay ah. Alla ni daytoy. Kumpormila ti sarsaritaan na. Agpay sumot niya min ti bagbagak. Masurunak ka ni tatang ko. Ika pa'y lakit sinaan di mangibabay nga asawam. Pagan anos kakit din, iti dinana. Kastal at ibiyag at tatang. Anya nga rod ngay, kat kasjay mo tinatumpungak anak ki asawaan. Ay na, kunak tumot ngamin idi pa'y laeng. Hajak kayat day jay adoro, aparakan ka anak ka. Agam nagtangken mo ti ulom. Nakitaray kakit din kan kuana. Aday ta kayo manan tatang. Isidiryo manan kanyak dayta. Ibagbagak latyag paisaw. Ay na, ti pakadanagak. Jay kakaiso na nga anak yaw, ani obet. Ha? Apay ni Obet, tatang. Naa, di ba amaw? Posible atawidin na tinaalas nga ugali ti amana. Di kay maawatan, tatang. Anya ti kayat yu asawan. Apay, di mo amo ti pagsasaw ako na. No dakes ti intukit. Dakes mutlaeng ti maapit. Anya ti kayat mo asawan, tatang. Ay na, kunak nga rudan. Ang mga no tawidin ti ni Obet nga anak yaw ti kasjay ang makikita na iti amana. Di ka lagbain si Kadoro. Laklakayan kan gam di mo latanay katikinalaing mong agbartag. Anya kayo matananang. No imay kayo dito, itapno sermonan dak. Nasaysaya at pa'y no pumanaw kayo langan. Nagalasan ti kasta sa kanyak nga inam. Kan maysa, saan ka aser sermonan?
Ibagbagak laang kan ka posible adakas tao ti ibunga ti kasta nga ramid mo. Adula, minday ta. Nagaduket nga mo yun. Ay nadoro, apay di mo amotay pagsasao ako nana. No dakas ti intokate, Na. dakas matla ti maapit. Ay, unay kidin na ng kuaya. Nangalaan nyo matitiday ta pagsasaoyo. Tila parparto atin nyo matasao. Agpaisaw ti bagbagak. Pasig asaan anasaya at ti pakpakitam kadagiti kalugaram. Iti aginam. Anyan to ngay, tinamnamaam nga isubaddakan ka, alaman. Adula amin day taga pagbagayaw. Mabalin ka day. Pumanaw kayo dito yan. Mag-esturbo kayo. Panawandak dito yung balay may. Nanang. No di nakipangag. Uray jay lakuman katugangam alalaki ti panunutam. Di ka kadi mabain kan kwa na. Isaw ti Kapitan del Barrio dito'y lugar tayaw. Ngam kasta kakit din, amanugang na. Ay na. Pumanaw kayon. Kunakmit. Kin may sa. Anya ko matipagbay na kiti katuwanga ngay. Isu ati rombang agbayin kanyak. Na? Ay sus, talaga kilo ti panagrasrason mo si Kaduraw. Awan serbay ti mang bagbagakan ka. Ala ka, ubit! Apay adi ka pa'y diretso ijat classroom tayo. Masadutak nga gadal. Agabsentak langan. Anya? Ala ka! Sigurado nga agungat ti maestra tayo. Paayabandan tumanan ti parents mo. Anya kumangay. Awan ti bibiyang ko doray. Mapanakit din na nakalukat pa lang tigit ti pagadalan. Isaradan tumanan na madamdama. Uy! Obet! Ala! Napanan! Talaga adi na kun inkaskaso. Nagatang ko amin ang dagitinas kan agatangag. Agawi da kaon, tapno makalo. Nay, di ubit mo't kaapukok na jay. Isungag paisaw. Simrek iti dayjay a computer shop. Ay, madiday to'y Rumbang ko mga dayjay pagadalan ti apok. Ngam apay ngay, ngadda dita. Ay, payman. Aha! Kunakto mo taasikat ti simrek dito'y, obe. Ha? Lola? Anya ter aramidam ditoy? Rumbang ko mga dakay di pagadalan. Saan aya? Diyak kay tagadal. Anya? Ay, saan ang mabalin? Umay ka, itulog kay di pagadalan niyo. Lola, diyak kaya! Ay, Obed! Ang subli ka ditoy! Obed! Awanan. Intarayan na kaunti apok. Ni, apay adamagan nyo nga, no adda dito balay ni Obet, kat napan nag-eskwela nanang. Ay na, saan ang nag-eskwela di anak mo, Celia? Itay adda ki di tsindaan. Nakitak asimrak iti computer shop. Sinurot ko. Kat idi ko nakaitulod ko iti pagadalan. Intarayan nakit din. Anya? Day tati agpaisaw, Celia. Iso asaan ang nag-eskwela di anak mo? Kunak nga rundod dan ditoy. Iso adim maghasak. Ala, awan dito'y ni Obet, nanang. Saan pa'y asim mangpal? Umay ka man si Kang Obeng. Tatang, Natangken ti ulom Apay natangken ti ulom Kayat mo tabas nutan kay ti parikas, ha? saan tatang? Saan nakakabilin? Api nga kabilin nak. Apay nga ron natangken ti ulom, ha? Apay! Saan mo tatang? Hmm. Nasingputak tupay. Si kangarod ti subag. Na- Di mo ikaskaso da nanang. Kastamot tin da lola kan lolo. Nito, Si katinatangkan ti ulo na. Oh, anya ngay. Makitam ti epekto tinabangunan ni Obet a kababalin mo, Doro. na... Apay nga'y asyak manen ti pabasulam, si ka, Silya? Kat asino ngay kuma? Si kamot ngamin. Di ka nagbalin anasaya at amodelaw iti anak ta. Na- Iso anatangken ti ulo ni Obet. Kat ti pagdanaga. Amangan no po may suntukit day, di kanayon ko amangag kadananang. Nga niya manahin. Tay pagsasao ako nana. No dakas ti intukit, dakas matla ti maapit. Oh! Adula. Minday na! Ha! Anya adakas ti intuket niya, bagbagamad si ka, Silya? Anya ka matanduro.
Di ka di madanagan nga amangan no nakarkaron ton anatangken ti ulo ni Obet bayat adumakdakkel. Ay, kat kastalat di biyag Ha? Anya nga rin ti maramid nga ay, no dumakkel anatangkin tulo ha? Kastalat di biyag ako nagmanan. Awan ti pa kay naigan day tangay bagbaga mapagsasaw. Pulos! At ako, nanang. Por Diyos, nabartek ka, Obet. Oh, saan mo ta, mother dear? Nakainumak lang. Ay, naanak ko, uray ibagam anak kainom ka laeng. Tasaan lata na saya at dayta. 16 mo laeng. Adula amin. Nakit din madurog, tanay. Kaslag tayo, tilubong ko. Sige, mother, dita ka. Ay, Diyos ko, awanan. Talaga anayaw awanan ti anak ko. Nalaingan nga aginom. Idinto ta 16 na laeng. Nagsardeng pa yan nga agadal. Kat agis istambay latan ti kayat na. Makitam ti epekto ti bagbagami kan kaidi paylaan. Anya manan ti pagbagayo, nanang. Ay na, po, wanyaya ti klase panunot ti agdakeng kanak ko. Mabalin ka de, nanang. Saan kayo man asuman na tamasuruna? Dayta, makitam dayta nga ugalim. Nagkarit ka kanyak nga inam. Kunamlan saan asyak ti inam no kasarsarita nak. Ay na, makaring-ring kayo. Ay na, apo ka duraw. Kaslawan anyaman naken ka ti parikot, may papaniti anak mo ani Obet. Na, anyaya ti parikot. Kat awan mait. Anya nga awan. Agdadata aparikot itan ti anak mo. Gapo ta malaksid ang nagsardengan anagadal. Day tala makibarbarkada ti aramiden na. Kat aginumpayan iti arak. Ay, kat kastala ti biyag mo't nanang. Anya kas tala ti biyag. Ti kunamkit day. Talaga pimayso ya pagsasao ako nana. No dakas ti intokate. Dakas matla ti maapit. Na- Dayta ti agdadata kinapudnaw. Agkakadakas timpakpakitam ka ni Obet. Iso nga ita, tinulad na kan ti anak mo. Oy, Doro. Tagay mo Ha? Nagduldugan ta birbir nga sa nagmatlatan, no, bet? Na, Ha? anya ko matidagas na ngay. Kat talaga mo't adoro tinagan mo. Wala! Duro, tinagan ko. Ngamsyak tamam, langgong! Na, Ha? nawagan iti langgong. Na, Para manan ka makitam. para maran kaya ma! Ay, katikan kayo. Daan kan Anya ngay, tinaudatal kan Doro. Sakto mo't namin ti karitam, pag dinak mo't kabalan. Pa! Ay na, mababainak iti ang dinamag anapasamak iti agama, abalayan. Ay, abalayan. Naamwak nga inreklamo ni Doro ti anak na iti barangay. Huwag nga raw. Iso na i-schedule ti panagsango da iti barangay. Ay, nakababain abalayan. Nakababain talaga. Ay, katalaga Manya nga raw. Kas kapitan ti barangay. Nasken nga urnusak dagiti agama. Ti apok. Ken ti manugang kaw. Ay naabalayan, mabaina ka talaga ken ka. Pimaysaw di pagsasao ako nana. No dakas ti intokate, dakas matla ti maapit. Anya nga ron ngay. Kas tala ti biyag Adda dita nabalayan. Ikagumaan tayo langan nga urnusan dagiti agama. Bareng no saan pa yan naladaw ti amin. Adda tayo ita dito, itapno maurnos ti saan nyo nagkinaawatan nga agama. Doro, Obet. Lolo? Tatang, nas ka na may sardengan ti madingar aramiden ni Obet nga nagkaw. Iso asapel ako ma, tama ornusan day tao. Obet. Apay adinanog mo nga may ni tatang mao. Kasanaw, kat lumaban mo't namin. Unay mo natan. Anya, ay pur Diyos ka ba't? Apay akas ti panagsasaom ngay. Agpasong mo't namin, Lolo. Lumaban mo't namin, di ino nakakaon. Ay, maditi kasta, Obet, Iso asapay la kumata saan munton nga ulitin day jay,
depindi mo ta. No sa bali lat ti jar na kanyak. Apay kiti na jak tutupan. Anya kumaga po. Nanang, anyang itaramidag kini Obet. Mamakak pa ikitin kan kuana. Dayta ja ibagbagak iti pay lang duro. No dakas ti intukate. Dakas mo't ti maapit. Ngam kinat katawaan nak iday. Amin kami anang ibagbagakan ka. Saan mo apin at pate? Akat, anya ngay ita. Nagalasan ti ugali kan aramid ni Obet nga anak mo. Kasmat la iti aramid kan ugalim iday. Agbabawi ak nanang. Ay, rumbeng kumagayam a pinakita kiti nasaya at ide ti anak kaw. Tapno iso ti tinulad na. Saan ko kumapinakita ni ti maday wenno agkakatakais. Tapno saan anagbarag akas to iti hamain. Kat, anya ngay nga raw. Kastala ti biyag ah. Ikagumaan tayo latta nga igiya ni Obet. Tabarang agbaliw pa'y tinagalas nga ugalay kan aramid na. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No dakas ti intukit, dakas matla ti maapit. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iting kay panagdengeg.